Бuyakta Kazak, özüstü Müslüman halkı bularga 1 gektar aşıkça bersek 2 gektar aşıkça alarбыз. Tigiler da iylep atat eli. İslam Karimov berбеген жерде берберди кыргыздарга деп ыйлап, бирок алар башын көтөрбөйт. Ханның айткан деген болот. Зато жакшы жашоодо келип атат өкмөтү байып. Бизде эмне болуп атат? 5-6 котур бүт жакты ээлеп, жеп жүтүп берсе дагы эч ким унчукпаган эми жакшы нерсе иш башталганда провокация кылып, провокаторлор. Бул өтө начар нерсе. Калай калкка айтарым, жаман адамдардын артынан эмнеге ээрчийсиңер? Иш кылып аткан, жумушту кылып аткан адамдарды токтотуп, жамандарга ээрчип, Мадымаров эмне кылып берди бизге? Ушуга чейин картайды, чал болду, эмне кылып берди? Өзүңөр ойлонбойсуңар эмне кылып берген? Аксыга келсе, Мадымаров капа болбой кое берсин бизден. Мен жаным үчүн өзүм bir canım sayamın bir ölümgө. Bir ölüm var başta. Taşbay tursun aşağı, Madamarov kelip görsün. Alabukar rayonu var, Aksu rayonu var. En uzun tekteşke, Жалал-Абад, Ош область, biz Özbekistan bilen. Kanday sonun yerler çeçilip, 50-100 gektar yer eşnesenin tağdırını çetmeyip, el, halk üçün, yer üçün. Zato granisa tosulup, setka tartılıp kalsa, ömür boyu, tigi, ne öyle çevirilerden tınç yaşayıp ko zato, Şuga çeyin tınç yaşao bolmadı ko. Özbekistan saldatı gelip kaldı, Kırgızstardın saldattары yok, el turat. Keçe gideli boldu ko şunday alıp kat oşunday topolongdor. Kana bargan yok ko echkim, kana Madamarov, nege barбады? Parazit, şakal, krisa, aparış керек oluşu şakaldardı. Sen çeç mınakem nerede mınday, elдің kıynaoğun dep. Az 5-6 adam başlap çıkıp alıp durup, aksakalдар çakırıp alıp durup, suudu alıp koydu, sonun jerde alıp koydu. Kana oşo suudu berbe Özbekistan'a, tosup durup, jaup al, topik kılıp durup. Arkaga kaytarıp al suudu. Kaytara alasın mı zor bolsan, kaytarıp al. Sen ravna полюбом алат Özbekistan. Sen o damban asmanga çen kötөр, al su, Kudayдын suу, полюбом өтөр. Аны Kuday talam bardığına çaçkan rızkını tegiz kılıp. Koңушу менен жакшы болуш керек, ал сууду баары бир беребиз. Мисалы үчүн Орто Токой Алабукада дагы 5% кыргыз эли иштесе иштетет, иштетпесе чукурга барып туруп суу топтолуп калат. Кайтарып аркага чыгара албайсың ал сууду. Бул жакта аркасынан кен агып турса кайда. Аны туура түшүнүш керек. Сатып алып атат, акчасын берип атат. Полун өзүнө алып койгон жок го. Кичине түшүндүрүп айтты го, эмнеге түшүнбөйбүз? Ташиев мырза айтты го түшүндүрүп. Андай эмес, момундай туура түшүнгүлө 100 жолу какшады. Провокаторлордун көтүнө ээрчийсиңер барсың. Тиги Өзбекстандын Ислам Каримович Рахматов өлүп кеткен мурдагы президент айтты эле. Биз Өзбекстан республикабызды коргоо алыш үчүн бир областты жардырып жок кылып беребиз деп. Эл үчүн, жер үчүн деп. Ошентип айткан болчу. Зато тынч жашоо болду аларда. Биздечи 5 гектар жер өтүп кетсе тополоң, ызычуу, жанжал. Ошо жерди чечпей жүрсө Өзбекстан кирип келип атат го, наоборот, ушуга чейин кирип келди. Кана канча жер кирип кетти бизде, мына Байбулак ата деген жерлер бар эле. Уңгардын аркасында, Үңкүртөбүнүн аркасында 90 гектар жер бар эле. Өзбекстан водохранилище кылып басып жатат до сих пор. Ким алды? Ким кайтарып алды? Эч ким кайтарып алган жок, наоборот, калып кетти ошол жакта. Тиги Аксуоваты келди мынагы. Текеге чейин кирип келишти. Аны эч ким жооп бербейт. Бир эле бизде, биз көзүбүз менен көрүп билип турган жер, башка билбеген жерлерчи Ош, Жалал-Абад областында. Кетип атсаң, бул жагың, оң жагың полный сетка болуп калдык го. Жолдун чекесине келип келдик го. Жакшы ошо жол бар экен, жол болбогондо да кетет эле нарактан. Эмне кылыш керек эми? Эмне кылышыбыз керек? Чын жашап жүрө бериш керекпи? Бир кичине элди тарткан, алдыга тарткан адам чыкса, ошону аркага путунан тартып, аркага жыгытып жок кылып, мындай жашаш керекпи же мамлекет жок болуп кетиш керекпи? Мен 100% гарантия коем, ушундай боло бере турган болсо, камчы менен садыр жок боло турган болсо, кыргыз эли бүттү дей бер, тагдырың бүттү. Кытайга кул болосуң же башка мамлекетке кул болосуң. Элиң чачырап, бүттү дей бер. Түндү көзүнчө болот, түштү көзүнчө болот. Мен ушуга гарантия коямын. Бир жакшы башчылар чыкканда буну колдоп албасак, ишиң бүттү кыргыз эли. Эл үчүн, жер үчүн иштеймин деп турган адамды эмнеге аркага тартып турупту? Ушундай провокаторлорду чыга тургандарды барып
El togulu barıp duruyor, el ele sındırıp salmaylı uçağı. Ne de? Balam olsaydı havaları var, havaların iyiydi. Kaçıp yürüptür. Bir gün toğa çıkıp varsa balam ulaplarına uçup çıkan tüsü yok. Tüşüp kese manaşı bitsin yerge. Tacıklar kartı koyup şipandı kılıp tenteklerini ciyip oturat. O günü ündavadım sağırımda turup bana şu tacıkların aldığa vardım. Selerge dedim kim ruhsat verdi? Kırgızdın çerige şipan kılıp selerkeli oturganга men tacıktım meclisasiga berem selerdim. Kırgızdın meclisasiga berem. 9 saat selerge sülüp 9 saatte koçundu köteresin, şipandı ciyasın, ketesin. Çok ketpeydi gezinler, menen kaba oysunlar. Bana turgan yerime baram dedim. 9 saatte men ana şiyet kekeken tacıktın tenteklerini 9 saatte kovup çıktım. Men şunday kıynalıp yürüm. Bana bizi karay turgan bala iştep keleyin dep kesti. Bunu aparıp kanat koydu. Layım rahmat minge kirgile. Şunu bana tacıka ötközmeyi çıkarıp vergile. Men selerden, çoğunlardan, jurnalistlerden, hükümetten, prezentlerden surançı bana şun. Hazır bana balanın kepkenige 8 gün babam olsa ben bir tuğramdan cebey köşede yürüyorum. Bana bitti balası 3 kerim geçer. Bultırı uykuydu. Kegen jurnalistlerine uyuz kuyup kaldı. Kamazım kuyup kaldı. Biz kayıtlı yapamız deyip iyilep yürüdü. Bana hazırım. Ben utandık sağındım. Deyip tünü gündüz iyilep oturup. Rahmet sizlerine. Şunu ben sizlerden sorancım şunu bana çıkarıp veriniz der. Yok deseniz der bana. Kegaranızda kim korusa şu koru bana koru olsun. Ben 90. yıldan beri kırgın günü bana şu. Canga tazıkları çıkıp alıp taş vurgan. Nevrelerim yaşıka çıkıp oynayalım. Bir gün yan büyüdün arkası tak tak dey. O çaldı ben ettim körçü desem. Ya kitap işte bala çozmam bana atıp yatatken. Anan kusa pasça kabarı alıp alı çaldı çozmam bana atıptır. Ben tünü kınızım ben yaşayı çok iki. Ben sizlerden kattilerden surancım bana şun. Yok deseniz derim bana çegaranı kelip kim korusa koru olsun. Ben bir başımda alıp nevrelerim cebedip kedemime bir caka. Vallahi.